Biyag ti tao. Naipumpunan ni Papam, Yumi iha. Pimanaw matan nagitimay nakipumpon. Manmanula ang tinabati dito kampusan to. Papa, kasano agpaitan? Agmay-may sa akon ta pinanawan nakmatan. Iha, umaykan. Agawid sayon. Amangan no, maabutan daw titulo. Nasipngat titangatang. Yung friend, agawid tayon. Naidulin ni Papam. Agawid tayo matan. Agur-uray tayo lugan ni Serbi na pagluganan tayo. Wan, iha. Di kagdanag. Tadak lang dito yan ninong mo. Saan ka baybayan? Taday tatin karik iti kumpare nga amam. Aging gaita. Kasladyak pa'y lang kabailan nga aklunan ti pupusay ti amak. Ninong Ben. Jak maiwak si iti panunot ko ni Papa. Sana bale. Patsyak ang makailiw-liwag kan tumutlaang iha. Kanun gayam. Kinid daw ko kaniliyam agayam mo. Akaduan na kapailaang. Kabayatan nga awan pa'y klasyo. Tapnusan kang ugmay-may sa ditoy. Kat inton enrollment, ag-enroll kanto. Kasyak timang tulong ken ka. Adda na panawan ni Papa abus-busak para iti panagadal ko ninong. Nakababain mat kada kayo. Idulin mo tanyaman ang nabati na. Ta para iti masakbayam da ita. Basta tulungan ka nga gadal. Siyak ti gastos para iti da ita. Ninong. Makitak no kasano ti kinapatag mo iti amam. Kasla prinsesa ti trato na ken ka iti si bibiyag pa lang. Isu di ka mabalin na baybayaan. Ken maysa, imbilin na kakanya. Agyaman nak ninong. Naimbag kayo pa'y. Taditang pulos pinanawan. Ngamtay kakabagyan ni Papa. Kaslawan bibiyang dan kanya. Manipod na amwanda na lugin ti daduma ang negosyo ni Papa. Di mon panunutan idaiha. Tauray di si bibiyag pa ni Papam. Madlaw a kwarta na lang ti kayat dagiti kakabagyan nyo ken kuana. Ninong. Iswa di mo namnamaan nga masidagdagan ka. Itatagmay may sakan. Taamuda ngamin nga awan magimulandaken ka. Papa, kwartayo man. Rumar kami kadagiti kagayem ko. Siyak ti mang ilibri kadakwada. Ne, katlo kahit itag ko lang ti kwarta ken kay dinaminsan nga aldaw. Sabali pa iti allowance mo nga inted ni mamam. Nagimot kayo mutan, Papa. Saan man langan? Ni mamalatan ti pagdawatak, ta sigurado adi nakpayan. Sira iha! Mabit lang! Umay ka nga rotekan kay ti kwarta! Sana? Na yan ni Sierra. Agad adal pa'y lang ngam na ibarkatan. Di nalatultuladan ni Yumi. Nakasingsingpat. Aywan, awagak man gayam di anak ko iti bunyag. Ta kumusta? Nabayagan asana nagparparik na dahi nga ubing. Pasensya kayo, Ninong. Busy ak ngamin iji pagadanan. Can exam with me. Iso ajak na sangot tinag-text kada kayo. Kat, ada ka di pa'y umda sa kwartam iha? Di kay madanagan, Ninong. Adda pa'y nabati iti intadyo a kwarta. Kat no nabayagan dahi jay. Ada pa'y nabati aya. O, Ninong. Sobra-sobra pa'y kit di day jay, ah. Alangarod iha. Awagan na lang nagdamasapol mo, Wan. Di ka agbabain. O, Ninong. Kat agyaman nakmanan. Ay na, nagsingpot na talaga ni Sir Ben niya. Nagasat na di Papam, tadagayam gayam na kasken kuana. Kat isumo tinagbalinin ang may kadwa nga amam ita. Wanya rod, friend. Iso nga igagaad kumati agadal para kadakwada. Dakkel ti panagdalik ko ken kayo, me. Malaksi da na sirib kay ti pagadaan lang. Nasingpot ka pa eh. Patsek ngagbaligi kahit amin at arigagay mo, friend.
Saan man ang maimatangan ni Papam, sigurado ang naragsak no anyaman dagiti achievement mo itibiyag. Kumusta kayo matan, Yumi? Liam? Pasensya kayo na. No, itatayo lang manin nga kikita. Ado nga minti, pakakumkumiko makitikal labas. Okay kami laang mat ninong. Ayos kami laing, sir. Da kami kiti at agyaman. Tani, inlibre na kami pa eh. Dito pa restaurant ang inginaan. No pa'y naladawan, isilibrar tayo ti panagkasangayo adwa. Diyak lang pagarok nagpala pa iti petsa ti kasangayo. Ay na, agyaman kami, sir. Di minto pa yan malagip ka ni Yumi tag birthday. Tani, busy kami mat nga minakalayo na di pagadalan. Huwag nga rod ninong, kat agyaman kami tanalagip yu pa'y gayam. Ay, excuse lang, sir, ha, Yumi? Mapanak man bit iti restroom? Sige lang, iho. Aywan, iha. Awatan da ito regalok para ken ka. Katay ito'y may sa para iti gayem mo. Ala, ninong, nakababain mat. Hingam agyaman nak sigurado ang maragsakan mat ni Liam iti daytoy. Pakaragsak ba't makita ang nakailiw-liwag kan iti ipupusayan ti amam. Amok ngamin adimat lakayat ni Papa makita nga agladlading itak, ninong. Papa, anya tararamidin nyo dito eh. Sino dito kakadwayo ang babae? Ha? Ay, Liomar iyo. Ang takamat gayam dito eh. Sige, panahon kayo. Liomar iho! Liomar! Ay, di na ko ning kaskaso sa anak ko. Anya ti kaya tasawin ti nakita kaya restaurant, Papa? Di mo kumaikan iti kay papanantay nakitam iho. Isuksukat siya ka din ni Mama? Anya ka di manan ti pagrikrik-yaran nyo nga agama. Manmano kayo lang arudan nga agkita dito'y balay. Agrikyar kayo pa'y. Mama? Aywan, Liomar, iho. Itulod mo man pa'y laang ni Shera iji pagadalan. Agdardaras kanukat. Usarak ngamin tayo may saalugan. Sige, Mama. Happy birthday, Shira, iha! Happy birthday, anak! Agyaman nak, Mama. Papa. Oh, Papa, ayan ta regalo yung kanya. Ha? Irwar yun nakitak jidwa abak si Jelikod ti Kutsiyo idi. Diyak lang nagsasao. Tamo ka sorpresa yu dayjay kanya. Bagkat tilinaon dayjay. Amo ka bagmikan ni Mama dayjay. Ne, diyak mo day ta. Ha? Kutigayim ko na jay. Nalipatan na lang ijalugan ko. Anya? No kasta? Sana para kanyak dayjay, Papa? Pasensyahan, iha. Igatangan kan tulangan iti sa bali. Anya ti kayat asawan day to'y Ben. Sinubliam ka di manan ti sigod abisyom, ti kinababaerom. Adda babae yu, Papa? Anya babae? Awan babae, Shira. Saan ko matila pang panunutan nyo? Di ka kam malipin. Idarom ka no kasta ti aramidam. Awan nga ron babae. Adaya! Awan! Makitkita yu ka diti makitkitak, Mama. Wan iha. Naglawag ang makitak dito itaylugan ni Papam ang nagsardang iti batog tidakkel abalay. Ala, pumanaw tan. Saan tan na bumaba, Mama? Sana rumbang ang maamuan ni Papam ti panang surot takan ko na. Masapul ang maamuan ni Manong dayto eh. Pumanaw tan sakbay amadlaw nata ni Papam. Diyak amo sumarungkar kayo itaan, ninong. No amok lang. Nakapagsagana ako maiti pagsasangwan tayo. Awan anyaman na Yumi, iha. Kaya't kala ako mustaan. Kan patawan day di papaminton bigat. Kaya't ko kumaasarungkaran ti tanam na. Iswa dinagas ka. Taamangan kunak no kaya't mo ti sumurot. Sige, ninong. Sumurutak kada kayo. Mala,
Urain kan ijalugan iha. Nagdakkel meten ti balay apag nanagdam si ka babae. Dito'y kaditi nang ibalayan ni papakan ka? Ha? Diya ka mo ti bagbaga, miss. Adaywam ni papa. No di mo kayat ni ibabain ka. Yumi. Ne, ang damat ka ang bisita. Liam, Gayem mo ka di dayto'y gatel a babae. Bagbagam nga adaywan na ni papak. Excuse me. Anya ti bagbagam? pang-asi, miss. Di mi kaya ti gulong. Iso ang pumanaw ka kuman. Basta tandaan timbaga. Naglukon? Asino day dyan? Panagkunakit anak ni Ninong Benday Jay. Mairo pang ak namin. Ay na, naglukon? Nagdakasan, di pa nagkitkita na kan ka? Ngam dya uniform na. Agad atal mo't lang iti universidad nga ayan ta. Madanagan ak. Ang mga noan niya ti aramidan na kanyak ijay. Siyak ti makaamukan ka. Nagubing matan tinangisukatan nyo kan ni mama. Dandan ang katawunan kami lang, papa. Saan apod nurayta? Di ako maikan iti madi akay papanan ti kinasigid mi kiniyumi. Takasla anak kon dayjay. Kamusat yo iti bunyag dayjay. Kastamanan tinaramid mo iti kalabas, Ben. Nagbalin kang ulpod gapo iti babae. Inlawlawag kon ti side ko. Kat adda kada kayo. No diyo kayat ti mamati. Ngam diyo kumagamdan a pagaramidan iti madi ni Yumi. Tano maamuak a pinasakitan nyo. Siyak ti makalaban nyo. Isakit yu pa yun day babae, papa? Gapo tawan basol na kada kayo. Ti anak ni Ninong Ben ti umasidag kanyak di turuar ti pagadalan. Mabit man lang. Tapnam mo. Nariribukan ti pamilya mi kapukan ka. Diya ka mo ti bagbagan. Siya, anya ka din dito nga raramidam. Nasayaat mo taddakan manong. Tapno may matangam ti panang ibabain ko iti dayto a babae. Talnakan. Ala, inkalumugan na ni ti kotse. Agawitan. Ngamtsak pa'y napnag manong. Masapo lang magdadaal tinagan na iti dayto pagadalan. Lumugan kan no di mo kaya't asyak ti makapungtot ken ka. Ni, apa asyak ti tam? Dayta ko mababae ah. Maysa, bilangan kan. Alaman langan. Di mo't binalagan kan, Sierra. Ben, anya ka di dayta. May saka mo dita. Agpadpada kayo asarado ti utak yun ah. Papa. Kinunakmatan asaan ko a babae ni Yumi. Ngam ipapilit yulat ka. Gusto ko man, papa. Siya kunti makamu kada mamagan, Sierra. Saan? Adda pang ibaunakin ka. Diyak ka ba ilang dag-drive takaslag kupit ti barohong ko. Kapu iti aramid ti kabsat mo. Sika kumalatan ti mapaniho. Sa dino, papa. Itad ko kain ka ti address. Anda akong dito sa hang tidak kalabalay. Diyak lang pagaro. At dito iti pangibaunan ni papakanyak. Nagdurbela ka. Anya ti masapul mo? Diyak ka mo. Nakapayasak ti binaon ni papamang kumustakin ka. Nagalas sa panunutan san ka di? Kumusta ti babae ni papa? Pati ka di sika. Kat kastamat ti atap mo. Ubing ka pa kan nagpintas ka. At da asawa ti amami. Liklikam kuman ni papa. Awan relasyon mi kinininong Ben. Daita lang ang ti maibaga. Sapay lang ko mga rod. Takas tangag pa iso. Kamudyanan na. Aggraduar tamit langan, friend. Anya pelang tararamidan ta dito ngay. Umunag kan tani, mangrugin ti programa. Awan matlaang ni Ninong Ben. Iso ngamin ti mangimarcha kanya. Sumarununtun iti uneg no sumangpet. Adda akong diti venue ti graduation. Adda kayat ko kan.
no pudno nga awan relasyon da papaken iti dayjay mi. Sana mapamapan ditoy ni papa. Ngam no makitak ida. Talaga pudno ti atap mi. Ne. Itay pa'y akasla da birbiroken niyo mi. Urayan na nga to ni papa. Ha, ni Shera. Apay nga mauawag. Hello, Shera. Hello, Manong. Apay agsangsahit ka. Naatake ni Papa. Ata kami tadi di ospital kat delikado ti kasasahad na. Anya? O sige, taumayak ditan. Manong, mabitlaan. Kadwam ka din ni Ninong Ben? Ako, ata kami di ospital ni papa. Anya, apay ka no? Tangay nalpasan ti graduation. Mapanta ko may di ospital liyam. Ala, kumusta ka no ni Sir Ben? Tsaka mo. Ang mga no, pagsasawanda ka ti pamilya na ijay. Makamuditan. Basta mapantay jay. Kuyugan na, friend. Awan pa'y puot na manipod itay bigat. Madanagan nga rod, Manong. Ang mga no ilaylayon ng tisaan nga agreeing. Omega, tama pantay iti na silet. Sige, Manong. Mabalin ka di apasyaran ni Ninong Ben. Apay nga adda ka ditoy. Bye-bye amno kayat napasyari ni Papa Shera. Pangaasiyo. Kasla ama ti pangibilbilangak iti amayo. Kandakkel ti utang ko ana imbag anakam kan ko ana. Iso apalubusan dak ko maamang sarungkar kan ko ana. Ala, umay kan Yumi. Ninong Ben, mangmangagnak ka di. Di mating karim kan ni Papa. Adi nakbaybayan. Kasi katagbalin amay kadwa nga ama. Sipod pimusay ni Papa. Ngamit, panawan nakadimat lang agmaymay sa. Yumi? Naragsaka ko mga turpos. Tanda pang isagutak iti amin na baligi. Ngamkas na'y matinapasamag kan Ninong. Anya pa iti serbida ito'y diploma no panawan nakmat. Akas iti panang panaw ni Papa kanya. Kasano ako? Ma'am, awan kinapod no ti atap yung kada kami. Tultulungan naklaan ni Ninong. Taing ka rin na itiday di papagayam na. Adi nakbaybayan. Kat bigbigak nga utang ko anay bag anakam day takin ni Ninong. Ala, di mo pa'y panunutan day tabalasan ko. Kasaritam kit di ti asawak. Barang mangagna ka. Kat sumungbat matan. Agyaman na. Ininutan di panagimbag mo, Ben. Ni Yumi. Di ugurguraan, Wan. Takasla anak konday jay. Ulilan ademang. Ketawa mang tulong kenkwana. Nusan asyak aninong na. Wan, di mo pa kadanagan na ita. Tamanipod ita. Ipatagmimutan ni Yumi kas kamang ti pamilya tayo. Agyabanak. Dalia. Pasensya ka no pinagpanunutan da ka iti saan anasaya at balasan ko. Lipatin yung dayta nana. Basta siya. Amalaang ti pangibilbilangat kinininong. Taulila akit nga rudan adamang. Maasya naklakit nga rodan kan ka. No kayat mo, agnaid kan dito'y balay. Saan nana? Adda balay ko. Nairwama kon ngagmay maysa. Kan adda tigayim ko apasaray mangkadkado kanyak ijay balay. Ay kasi kaya't asawan da ito'y Shera. Apay ngagbakbakwar ka.
Pakawanandak ko mamama. Nga masikugak. Anya? Unay kabutan. Nagngato ti arapaap mi parakan ka. Ngam nagpasikog ka. Sorry talaga, mama. Awanan ti maramidak. Yumi, sabong parakan ka. Ha? Ay ayatan ka, Yumi. Ni, sigurado ka kaditi day tang ibagbagan? Wan, Yumi. Inayat ka iti limit. Jaklay bagbagat ang mabayinak. Leomar, Sapay ko ma. Dadapan na kay karit, Yumi. jakpay amo ti isungbat ko iti day ta. Leomar. Kumusta kayo, Ninong? Nasaya, tenterik nak iya. Naimbag ako. Nasaya at nga rin no kasta, Ninong. Pasensya kayon Manmanuak nga umay dito Busy ak ngamin iti trabaho. Wen, mauwatak na ita. Kat, kumusta kayo niti anak ko? Ni, anyat kayat yung asawan, Ninong? Inaklon mo ka din, ti anak ko. Ha? Agbagay kayo kini Leomar. Iso nga aklon namon iha. Kaya't kalaunay aparaken ko ana. Kinapudno na. Plano mintag kalay sa Ninong. Papa. Anya? Wen, papa. Tulagan tayo ti kasarmi kini Yumi. Nagsaya at na ding gantay tagay bagpagamiho. Sige. Pagsasaritaan tayo ti kalay sayo. Kat, welcome to our family, Yumi! Agyaman na, Papa. Biyag. Di tao. Gino, pumanaw kaming iti dayto abalay. Ha? Apay mo? Jakon ka ba ulan abayadan ti abang mi? Kat papapanawan na kaming ti landlady. Kat, sa dino nga ro ti pagnadan nyo iti anak mo. Jak nga rod ang mo, Gino. Nuawan pa panan nyo. Mabaling nyo tagna di balay. Nalawa ti balay mi. Ang mga noadda ti maibaga ti inam, Gino. Siyak ti makamwa makisarita iti ina, kurason. Okay. Sikat ti makaam mo, Gino. I-text nak lang nga rod no kano. Tau may kayo sukunan. Nang, iso ni kurason. Nobiyak. Agnadan iti anak na diti balay. Tamnusan dan nga gabang. Agpampanunot ka ti anak ko. Anya ka din dayto nga aram idem. Kastoy lang nga mo ka pamuspusan, nanang. Tapnusan na marigatan tinubyak. Iti silid ko ti pagturugan da. Di kay madanagan. Nada kwartak. Ituloy ko nga iparenovate ti balay. Ay, jakamukan ka, Jenalyn. Gino, nanang. Anya kayo matan. Ginalin kayla, Ginalin ganyak mat. Kat may mayat nga rog ti Gino anagan ko. Ay, di mo baliwan tinagan mo. Ta Jenalyn ti husto anagan mo. Kanday ta talaga tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ni nanang mat. Una yan day tingar aramido manak ko. Awan ron ba nga pagdanagan nyo? Amo ni Corazon tagluto. Aglaba ka nagdalos. Saan ka di, Corazon? Wala na. Di kay madanagan. Takabayatan ti kaadami iti anak ko dito balayo. Tumulong ak iti trabaho. Oh, nangagyo nanang. Mayat kit di Tapnada kadwa tayo dito balay. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko. Nakirelasyon ka iti padam a babae. Kalpasan na, inyawid mo pa'y dito balay. Kat single mampay gayam day chay. Basta yayatak ni Corazon, nanang. Pag ngaasim di mo ibabain ti pamilya tayo. No si bibiyag day ditatang mo,
Sigurado at di na magustuhan ti kastangar aramidaw. Siyak tagtrabaho, nanang. Siyak ti makamoy ti kanan mi. Kasta ti biyag akayat mo? Uray na idumduma kiti matang nagiti tataw. Okay lang? Tamok mo tan naragsak ti biyag ko, nanang. Laglagi pa, anak ko. Saan nga agnanayon day taragsak? Uray pupuutam. Panagrup-ro papay laang day jay ako rason. Kat madlaw asaan ama pagtalkan. Ay, no apay ngamin asaan ani David tinakirelasyonam. Pakpakawan mo ta? Di uray wawan. Pagan nanok kumamot ni Dya David ngay. Anda ka di pa'y gatas ni ikang anak mo, korason. Naibos nga rodan, Gino. Ikan kalangan iti kwarta tas ikati makamo gumatangan niya. Sigurado ka ka di? Wan, anak mo tinti pang ibilbilang nga kiti anak mo. Isa napatagan kanyak ni ikang. Agyaman unay kadagiti tulong mo kada kami nga agi na, Gino. Awan rumba nga pagyamanam. Ay, wan gayam. Nangan kayo ka din. Saan pa'y? Ninanang ngay. Aday ti salad na. Agbasbasan sa manan. Sige, mangan tayo nga rodan. At daginatang ko na imasama sida. Mangan tayo, nanang. Umuna kayon amangan sa anak pa'y amabisin. Agigidan tayo amanganan na. Sa anak akomportable no kasangsangok day ta ako rason. Ninanang mo't makabulan dan dito yung saan kayo pala komportable. Laglagi pam, Jenalyn. Sa anak nga imanugot nga agnaud dagita nga agina dito'y balay. Si kalaang mo't ti mangipilpilit iti dayta. No papanawan nyo ida, pumanawak mo't nga roda na, nanang. Ay, jak mo no anya timpakpakan dayta babae kan ka. Nanang, ay ayatan mi ditunggal maysa. Ipalagip ko manan Babae ka, Jenalyn. Babae ka, anak ko. Kasano nga rod ang maipayan nak iti apo ko no kastalaang. Ti kayat ko, lalaki ti pakiasawaam. At damot ni ikang, nanang. Kasla po ko yun, dayjay. Apay, anak mo dayjay? Saan mo ta? Anak ni Corazon iti kinabalasang na dayjay. Ay na, idandanagan ka, anak ko. Ang mga numasakitan kan tulaang. Saan, nanang? Una yan na ya. Ipasiguradok dayta kada kayo. Kumusta kan, Anthony? Bisilat ka. Nagado pa ka kumikumak nito. Sika nga. Okay lang. At ada pumimpintas ka. Bola. Akituan mo, kailiw ka nga rin. Kano magpasentro ka manan? Jack pa'y masigurado no kaano. Awan mo't pagpletek. O di pawitan kay di kwarta at mo na pagplitem. Day off ko itong Sabado. No, okay lang kan ka. Agkita ta ko ba iti sigo na pagkikitaan ta. O sige, kayat ko, Anthony. Nay, apay, si kamot ti mga awer iti anak dadya ako rason. Adda ngamin napatag nga si kaswan na itananang. Adda si kaswan na, wanaw adda kasi narak na. Adda si kaswan na, nanang. Ol budan na kalaang dadya a babae anak ko. Marikrik nak dayta. Apay matakas na ti ibagbagayo. Ay sus, Di kay ngamin nagpanunot iti negatibo tapno ibagakkan ka anak ko. Tunggal awan ka dito'y balay. Adda lalaki akasarsarita na iti cellphone. Ay, si kalaang ti kaasin no ituloy mo pa ilaang ti makirelasyon kan kwa na nga oray lukluk kon na ka. Sana maramid ni Corazon ti kasta kanyak, nanang. Ipatpatag mi unay ti tunggal maysa. Di na pa'y maaramid ti makisina kan ka Gaputaan mo na nga adda pa'y ti pakairanudan na. Guston man, nanang. Pangasiyo. Di yu kumamat padaksan ni Corazon na. Mala, addakan ka no patyan na kung no saan. Tinapatag kat imbagak no anya tinakita. Kas inam, jak kayat amasaktan ka iti udi na anak ko. Agyaman nak itim pasangom amakan, Anthony. Nag-enjoy ka kanimat lang iti date ta. Una. No, kaya't mo sumurot kalangan kanya.
Sa dino. Jadi dagos ko. Tapno anak at nuwa kiti boarding house ko. Ang mga numaamuan ti asawang. Saan ka din ay magakin ka nabayagan na nagsina kami iti asawa. Iso tinangisina kanya. Adamit ng sabali a pamilya na ita. Sigurado ka kani? Wen, kan awan pagdanagam. Ta siyak matlayang ti makamoy ti kwarta agastusan ta. O sige nga Rod, Anthony. Kaano nga ron, nga umakar ka. I-text kanto no kaano. Nanang, napanan ka din ni Corazon. Awan matan iti silid mi. Kan awan dagiti kawas na ijay. Anya, ka ti anak na ngay. Nabati nanang. Agsangsangit iti silid mi itay. Ngam nakaturugan. Ay, daytan ti bagbagakan ka anak ko. Simurot lakit din iti lalaki akanayon aka video call na. Sana pud no dayta nanang. Aklo na mo, anak ko. Saan ani Corazon ti parakan ka? Idi pa'y lang nga ibagbagak nga da sa bali aka video call na. Ngaman niya tinaramid mo. Binali walam laang dagita nga ibagakan ka. Ita, nangibati pa'y iti ubing nga aywanam. Ay managing bubukod da di a tao. Tila ang bagina ti pampanunutan na. Talo atawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kadadya Corazon. Talo atawan mutan, asika tinagbalin nga ina ti anak na. Panagkunak, panawanan tapno urnusam ti biyag mo, anak ko. Kasano ko mga urnusak, nanang? Idi pa'y lang agdat-daton ni David kan ka. Ha? Makirelasyon na kiti padak ka lalaki, nanang? Ay agtal na ka. Anya apadam alalaki. Di ka man nagbalin agraraman. Babae ka, Jen Alin. Uray anyat ar-aramidam. Babae kan tulat ta. Nanang. Nasaya at atao ni David. No iso ti pakiasawaam, awanan ti pagdanaga. Nanang. Masiguradok anapintas to ti masakbayam kenkwana, anak ko. Ala, agkapi ka pa'y, David. Agyaman ak Jenalin. Italangin timpla na kiti kapik ah. Kasta talaga. Kaya't kati asawan na itang aklonan nakon. Ay, kayat mo ka di, wano saan? Kaya't ko lang unay ah. Uray bagbagada alakyan ka. Ay ayatin kalata, tilikodan ti kastakin na tao. Mariknakmat nga roday ta. Kat agyaman ak unay. Tanauray nak, David. Ay ayatin ka nga na talaga, Jenalin. Ne, nakariingsan ni Ikang. Ni, huwag ngagpaiso. Ah, Ikang! Umay ka dito anak ko! Naglambang mata. Managbabain nga minday tang anak ko, David. Wan nga ron. Si kamat ng titimakdar nga ina ti anak ni Corazon. Kapilitan na. Mano atawanan tinapalabas. Hindi namat umay bisitaan ti anak nan. Nalipatan nan sana namin pinsan ti anak na. Ay na, maragsak anak launay anak ko. Tay naramid mo ti rumbang. Ay, agyaman ak unay kadagiti pa magbagayo kanyak nanang. Anya nga rodan ti plano yo kin ni David ita. Agkalaysa kayo ka din. Agurnong kami pa'y matahan nanang. Ti may papankin ni Ikang ngay. Okay lang kadikan kwa na. Wan nanang. Nasayata tao ni David. Napanagnakakday takan kwa na. Kulak tumo ngamin kan ka anak ko. Kayat ko launay ngagbalin amanugang, tanasingpet ken nagaget ni David. Narabyan ka manen anagawid, Anthony. Anya ka kadi Corazon. Imbagakbat ken ka nga ag-overtime kami ita. Kastamat din na ka na yun. Awan pa yin oras mo kanya. Agulimag ka man to ni, nabanugak. Oh, nakaluto ka rin. Itay pa yan. Nukas tangaro, dagi dasarkan ta mangantan.
Nabisin ako na yan. Agpilis ka nga umuna. Kalpasan na. Sumurot kanton iti kusina. Anya ti plano yu anak ko. Pagadalin nyo ka di pa iti kolehiyo ni Ikang. Wala nang. Ikarigatan mi pagadalan. Pagadalan mi idadwa. Ni Ikang kanti anak mi kan ni David. Kaasimot ni Ikang no saan mi pagadalan. Ay, kaasimot na itsing uping. Mano at awanan tinapalabas. Nga maging gaita. Di mo lasarungkaran ng tipudno nga inana. At datayo mata pamilya na nanang. Datayon timang sulnit kadagiti pagkurkurangan ni Corazon. Tapno sana ka si ni Ikang. Patsa kadumtang tumatla ang tal daw amalagip ni Corazon ti anak na nga impati na kanyak. Kumusta nga ti resulta ti entrance exam mo, Ikang anak ko? Nakapasaak nanang. Naka-applyak mo din iti scholarship ko. Barang mapagasatak. Ay na, congratulations nga ron anak kong. Agyaman nak nanang. Aywan, ni ating ko Rachel, saan ka di pa nagawin? Saan pa nga ron? Anda ka no practice da iti pagadalan da anak ko. O sige, tasukunag to iti pagadalan da nanang. Congratulations anak ko. Naipasam ti board exam mo, Ikang. Congrats anak ko. Agyaman na kunay nanang. Tatang. Ado unay tinaitulong yu kanyak. Agyaman na kiti pa nang ipatag yu kanyak. Manipod basitak. Ada kayo lata ng supsuporta kanyak. Bayat ti panagdakkel ko. Didak binaybayan. Uray sana ada kayo tipod no adadakkel ko. Nariknak no kasano ti panang ipatag yu kanyak. Iso nga utang ko ti amin kada kayo. Anyat orasan ngam di ba't agawid di asawa manak ko. Jakmat nga ron maawagan timbati na cellphone na nanang. Anya, kasano nga road ang makontak mo nga ay. Ni, ada mawawang nanang. Mabitla nga. Hello? Asino da ito'y? Hello, Maray. Ni Lauro na ito. Intaray mi ni Pari David dito ospital. Na kami dito emergency. Kalata si Makiti tiyan na. Kalingatan. O sige, bye. Nanang. Apay ka no. Asino timawag anak ko? Mapantay mo di ospital. Itamat lang. Anyat na pasamag ka ni tatang nanang. Nas ka na maopera ni tatang mo iti kabita na panawan, Ikang. Anya. Diyak ka muna niya taramidag. Dakkal ti mabayadan. Kat awang mo ti dakkal nga urnong mi. Tumulong ak iti magastos, nanang. Ay, agyaman ak nga rod no kasta anak ko. Mano ti kasapulan nyo. Ibagayo ti itid ko adagos. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka anak ko. Okay lang kanyak dayta, nanang. Panawan mo tan. Tapno bumawi ak mat iti ado a sakripisyo yu kanyak. Saan dino tinagapwam, Corazon? Napan ko impacheck up ti anak ta. Sa dino kumapay. Kunak mo tasakbaya pumanawak kat naplansan ti uniform ko. Nakulang-kulang mo ti badok. Aggurigur nga rod ti anak ta. Diyak maisa parang aramiden day ta. Bambantayak ti anak ta. Dito sumungbat pa ila. Di mo ka di maawatan timbagak. Impacheck up ko ti anak ta. Taggurigur ka nga rod. Di nagsumba-sumbata na kasta. Laglagi pa masakti mang pakpakan kan ka. No kastamot lagayam. Panawan kan. Nalabosan ti kastang aramidam. O diwan. Pumanaw ka no pumanaw ka. Isumit lagayam nga insukat nakatim mo ng asawam. Takasta ti ugalim. Awanan, tado payasaw. Ala, ako kusa maamin na nagamit yo iti anak mo. Ta pumanaw kayon. Isumat lang awan may tultulong yung kanyak. Padagsin kayo lang kanyak. Kumustan tirik na, David, lakay? Dakal samat tanti bayaran tayo dito ospital bakit?
Binayadan ni Ikang ti dadduma. Anya? Napilitan na ka nangawat iti kwarta. Tawan mo ten pangalaak. Kurang ti urnong tayo lakay. Binaybay anak na takuman bakat. Di ka kumamatag sao iti kasta Agpaimbag kakit di tapno makaawitan. Sa dino tayo da Rachel kanikang. Ni Rachel, ada klase na ita. Kat nimot Ikang, napanan nagtrabaho. Sigurado nga umay nakasarungkaran inton madamdama day jay. Anya ti ko na ti doktor. Makaawid ka di ti asawa, manak ko. Ma-discharge inton bigat nanang. Ituloy na tagpaimbag di ti balay. Nasaya at nga rod no kasta. Rugyak nga roden ti agdalos. Tapno na dalos ti balay amasanputan na. Sige nga rod nanang, tay turog ko manmat. Tani, manual dawon nga awan turog ko. Sige laeng, agin na nakamutan ako. Siyak pa'y laeng ti makaam mo iti trabaho dito'y balay. Ituloy mo tagpaimbag di ti balay ko na ti doktor mo, lakay. Agyaman na kitya mo ang mga asikaso kanyak bakat. Rumbang laang nga asikasuan ka, taasawa kakit nga rod, David. Ang mga nunatay matan na itimula kaya garden. Adda ni manong mga sikaso kadagi jay. Isungawan ti rumbang nga pagtanagam. Nasaya at matngarod no kasta. Sayang dagi jay. Sapay dakkel ti gastos tayo iti similya. Gandad do mapay. Inak to bisitaan no madamdama lakay. Tao po! Ni, ada tao. Mabit lang na kaya. Inak kitaan masino day jay. Corazon? Kumusta kayon? Kumusta ti anak ko? Anyat napasamakan ka. Apay akastamad ng tilangam. Kimutong kan ngimisit ka. Daksang gasat, tanaulpit ti lalaki ang simurutak, Janalyn. Anya? Sapay na kumata mapakawanak iti inaramid ko iti. Amok anadagsan ti nagbasulak. Ngampatyak ang mapakawanak. Nabayagan na napakawan ka, Corazon. No kaya't mamakita ni Ikang, awagak, taumay dito'y balay, kalpasan ti duty na. No kasta, saanan nga agnanaad ni Ikang dito Agab-abang iti kabangibang nga ili. Taasidag ngamin ijay tayan ti trabaho na. Kasta gayam. Agtrab-trabaho gayam ti anak ko. Kailiw ko ang makita ti anak ko. O sige, Corazon. Awagak ni Ikang no madamdama. Nakiasawa kamat gayaman. Wan, anda may isa nga anak mi kan ni David. Kat, kumusta nga'y tinakiasawaam? Awan makunak iti asawak. Gaputa na saya tatao ni David. Kinapudno na. Tinulungan nak anang paadal iti anak mo. Agyaman nak iti sakripisyo para iti anak ko. Iti likodan ti dakas na inaramid ko. Kat impatagyo ti anak ko. Gaputa day tati may parbeng, Corazon. Ti basol mo kat sana basol ti anak mo. Ado tinagkurangak iti anak ko. Managing bubukudak nga ina. Tila ang pagragsakak ti pinanunot ko iti. Diyak pinanunot ti masakbayan ni Ikang. Pinanawak ti anak ko. Kumusta kan Ikang anak ko? Nana, Wan siyak daytoy. Kailiw ka una yan anak ko. Sapay la kumata sa anak akagora. kailiw kayo matan. Mano atawan nga inururay ko ti panagsubliyo. Pagbababayak tinaramid ko. Ti panang panaw ko kan kaiti. Ala, lipatan yun dayta, nanang. Di kay kayat asidiran. Ngamin, kap-kap nakaktiim pa ay dananang Jenalyn kan tatang David a pamatag kanyak. Namnabsugak iti pamatag manipod kadakwada. Ba nag-apagyamanak launay. Tasaan da ka abinaybayan anak ko. Kat awan ti amok apapanan mi. Iso anak panunot mi ti agsubli dito'y lugar tayo. Nagsina kami ngaminan iti lalaki anak ki asawa. Naulpit launay ni tatam nga Anthony kanya.
Ado atawan nga inan-anusak ti kinaulpit na kanya. Ngamdimtangan ti puntuan na umaak. Iso ang pinanawan min. Alang arod nanang. Agnad kayo ni ti pagababangak nga apartment. Saan pa nga min analpas ti balay nga ipatpatakder ko? Sige anak ko. Katagyaman ak unay. Tasaan nak akagura anak ko. Biyag ti tao. Naimbag mo ta nagawid kan, Lili. Umasidag ka mang kanyak. Diyak kaya ti mabaw, tatang. Talaga natangkan ti ulom. Tatang. Anya ti inaramid mo iti pagatalan, ha? Mangibabayin ka talaga. Anyat mapaspasamak dito eh. Mapan ka kaloy iti pagatalan itong bigat. Nasalaw ko ni Ma'am Olivia iti dalan ni tay. At da kano pagsasaritaan nyo. Ang mga nodamanan kalukwan nga naramid mo, Lili. Talaga ulul day tang anak mo. Sakit ti ulo la ka na yun ti ipapay na. Di ka man matagsawi ti kasta. Tauray si kakat sakit ti ulo matla ti papay mo kanyak, guryo. Saan man mat atila pangiturturo nga ti saritaan, Petra. Basta si ti mapaninton bigat. Kababain ti sumango ka dagiti maestra. Wen, di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Siyak mata ka na yun. At daya uray na minsan na nakimiting kay di pagadalan. Agpudno ka man kanyak, Lili. Anya man ti kalukwan ngay naramid mo. Apaya banda kami man ni di pagadalan nyo. Nanang, ibagam ahatap na amok. Ikwa, adda tinakaw ko iji school canteen amakan, nanang. Aniya, unay kamutan. Sana yung kanayo na palagipan ka. Adakas tagtakaw. Uray mamirmiraot tayo lang. Saan tayong agtakaw tamadi? Sorry, nanang. Naibos nga minan titangdan ko ang naglaba. Awan mo't namin ititad yung nga allowance ko. Nukas di nga agmerienda dagiti ka eskwelaak. Siyakla ang tawan merienda na. Ha? Sorry no inaramid ko tikas jay, nanang. Mabisbisinak kami na talaga. Sa dino tinagkapwaman ako. Ay, iji pagadalan, nanang. Apay, nagmeeting kayo manan aya. Kaano laang idinaudi ang nagmeeting kayo? Pinayabandak tadamanan kalukwan ngay narami dyapo ko yo. Anya? Nagtakaw dyapo ko yo iji school kantinda. Anya? Apay, di yu inikan iti pagmerienda na aya. Ay, uray kayat ko nga ikan. Awan mo tapulos kwartami. Nailumlum kami iti utang. May sala ti anak yo. Ngam di yu pa'y matmaitid dagiti kasapulan na. Bagbagaam ngamin di asawam ta isardeng nantipisyo na. Aday gatang na iti ngam awan ipabalon na iti anak na iti pagadalan. Awan bibiyang ni Goryo iti panagadal ti anak mi, nanang. Kasanungay dayta. Iso mapilitan nga agtakaw di anak yu tadiyo mat maitid dagiti kasapulan na. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masapsapul ti anak yu. Nakailad kay tay pimanawak. Itata nakaawid ako, nakailad kalata. Di ka man naariwawa, Petra. Tamadama ti panaginanak. Tanya ko mati pakabanugam. Kawam matan ti garden nga si kaswam. Kandi mo mat kaya ti makipurdiya. Di mo pa'y mapanunot mo tanak mo. Iso amaramid ng tagtakaw, tadi mo mat ipay ti kasapulan na. No, sino mo ti malalaan dahil ang anak mo, ha?
Nabisyo ak. Ngam saan ka nagtatakaw? Siga, ang mga nagtatakaw ka, edi ubing ka. Saan mata? Gapoy ta aramid mo. Iso akas jay ta anak ta. Apa sakti pa basulam? Kat jakmat insuro ngagtakaw di anak ta. Di mo pa ngamin may kaniti kwartana. Adda pagbisyom. Ngam awan maitad mo itanak ta. Nagturpos ni Lili iti elementarya. Ibagam da saan ngagtuloy iti high school. Awan mo lang kwarta nga ramatan na. Makipurdi agad di. Tapno makatulong mo. Awan mo't nila kay mo, Petra. Graduation ti anak yo. Ngam saan nga imay? Di na kayat ti umay nanang. Kababain ka no. Anya ko matipagbainan na. Di na kayat amakita ti panagturpos ti anak na. Sapay adda medal ni Lili. Diyak ang muway ti day diya tao nanang. Ay, anyan. Sapay ag high schoolan ti apo ko. Saan ka nun nga agtuloy iti high school ni Lili? Kasta manon ti imbaga di irresponsable nga asawam. Wan nga ron Awan ka no kwarta nga aramatan ng agiskwela. Ay, unay mo't ti kasta pa nagpampanunot ti asawa manak ko. Agpada kayo asaan anak katurpos iti panagadal na. Amuyo ti rigat ti awan na talgad at trabaho na. Sa ita, di yu pagadalan ti anak yaw. Jay manugang iwa. Isutin nang ibagay ti dayta, nanang. Kumusta kayo, nanang? Pasensya kayo no italaasin na rungkaran kayo. Nagrigat ba't ni aglangan iti pagtrabaho? Ay katwan anak ko. Kasta talaga ti trabaho. Nagturpos gaya mo ni kaanakan Lili iti elementarya. Wan, ngam saan ka nun nga agtuloy iti high school? Awan ka no kwarta da manong mo. Na, agmay-may sala ni Lili nga anak da. Ngam di da pa'y mapagadal. Kasano kat kurang da iti diskarte. Iso ang mailumlum da iti utang. Nailumlum da lang arudan iti utang. Nabisyo pa'y ni Goryo. Kasaritak tuman ni Manang Petra. Wan, tulungam ti kaanak ka manak ko. Naimbagkan ka tada natalgad at trabaho. Amok akabailam at tulungan ti kaanakam. Api apagsardangan yung agiskwela ni Lili, Manang. Kat amuyo lang arudan ti kinarigat ti panagbiag. Amuyo ti rigat ti awan adal na. Nang runa no awan daga ang masukay. Kastamat ngamin ti kuna ni manong mo. No diyo kayat apagadalan ni Lili. Siyak laangan ti mang paadal kan kwa na. Ikuyog ko iyay syudad. Apay ngay manugot kayo ti kabsat mo ang mapasama. Adda na talaga na trabaho ti kabsat ko, lakay. Mapagadal na ti anak ta. Anya nga minday ta nga adal-adal aya. Agbiag tayo latkamot nga ora awan adal tayo. Apay, adaya ipatawid mo asa ni Kuwait anak ta. Awan mo't. Wen, agbiag tayo. Ngam parikot tayo mo ti kwarta. Nagadulakid din ayat amuyong agkabsat. Ni Silvia tinagboluntaryo, lakay. Pagyamanan takit ti tasaan tan nga gastos iti panagadal ta anak ta. Isun ti makamo iti amin. Inton kuan, isitirnan to. Amamok ti kabsat ko Goryo. Di na ugali ti mangisidir kadagita na itulong na. Kasanungay no may barkada mo ti anak ta. Istrikto ni Silvia. Sigurado nga agbutang ni Lili kan kwa na. Adda kada kayo nga ruday ta. Awanan bibiyang ko dita. Total, nagdesisyon ka, siksi ka. Di ka pa'y nagdamag mo, tayo muna kanya. Awanan na. No di kabsat mo timang padal iti anak ta. Isonto ti mairanod iti sweldo ni Lili. Anya? Agpakalaing ka ngaming agdesisyon, Petra. Amok, adda plano di kabsat mo. Iso akayat na apagadalan ni Lili. Ikuyog mo nga rodan ni Lili ijay syudad inton Domingo, anak ko. Wala nang, nakasarita ko ni Manang Petra. Naimbagman, taimanugot. Kayat na, nimo lang amin lakay na katipampanunutan na. Madlaw akabutang na ni Bayaw. Wan takabilan mo ngamin ni Goryo no adda saan da pagkinaawatan. Amumot da di abayaw mo, bayolente. No apay ngamin nga imanugot kayo ang nagkalaysada idi.
Ay na anak ko, ditan pagsaritaan ti may papan iti da itabanag. Kanalpasan, saan tayon ama isubli tinapalapas? Lili, agsingsingpot ka di syudad No, debaga ni antim, dumngag ka. Tamo ka din na kan tubaybay anday jay. Wala nang. Alam na ito'y kakaiso na kwartak tap na dagasto sa mijay. Agyaman nak nanang, ni tatangay. Ay, jak amo no napanan namanan. Sana bale, tamo nang agbiyahe kayo ita. Ngam inrana na pailaang matirimwar. Madlaw adi na kaya ti ipapanaw ko nanang. Di mo latekas kasun. Panunutom kiti ti masakbayam anak ko. Numakaadal ka, adun to ti trabaho a mastercam. Agpakadak nga rudan, ururayin na ko ni Auntie Sylvia ijerwar. Sige, aganad kawan. Ilutuan kan ilabaam ni Auntie Muan. Agsingsingput ka kanayon anak ko. Ne, apay ngagtugtugaw ka laang di talili. Ada ka di paramid mo, Auntie. Jay lut-lutwam nga inapoy ijay kusina, naksutan. Ay, ala, wan ngagpaiso. Idapak nga rupit, Auntie. Dalpasan, inidapon. Ay, Inton sumarunong agluto ka, bantayam ngamin. Sayang tibagas no kastalaang. wan Auntie, pasensya ka yun. Ay wan gayam, mangrugin ti enrollment inton Lunes. Si kantulaangan ti mapan agenrol, kabailam day tatadakil kan. Wan Auntie. Nagkunakan ka ngagpakarabi ka, Lily? Aday naramid medyo pagadalan, Auntie. Apaya di mo replyan dagiti text ko kan ka. Agraman awag ko di mo sungbatan. Nakasailant namin ti cellphone ko, Auntie. Kan may sa awan load ko. Inton sumaruno, ipakaamom anasapsapat tapno amok. Di nakpagdandanagan. Pasensya kayo no pinagdanag kayo, Auntie. Laglagi pong adito'y balay ko ti ayan mo. No adadakas ama pasamakan ka di tarwar. Siyak ti pabasulan dagiti dadakkel mo. Saan na maulit, Auntie? Agpakada ako no sumaruno. Tapno saan kayo agdandanag? Alam, agpulis kan tamangan kan. Nanganak itayan, tamabisinak. Imbatyan ka iti sidaam. Pagawid mo dyan mo, Petra. Apay pagawid, katagad adal nga rod. Oo, makaadal. Kasino titulungan na? Siyempre, nanti na. Taiso, timong papaadal kang kuwana. Awanan, di natanpagan ano dyan akta. Tana brainwashing. Di kabsat mo tayong tiriknanan. Kat isunto lang ang titulungan na. No addan trabaho na. Ay, di ka man nagpanunot iti negatibo, Goryo. Di ka katagyaman tadamang tulong iti anak ta. Di ka mga rod agagawa tapno mapagadal ta kuma. Ape, akong kontra anak, Petra. Gapo tabalin suwag ti panunot mo. Anya? Anay ko, anday ka kamanan. Agkabil kamanan. Gan! Lumaban ka, ha? Agsinatan, tanagalas ta aramid mo. Panawan kan. Kasagayam, ha? Hurayin nak dita. Talak ti batang ko. Ay sus, delikado man da ito yan. Tumaraya kun. Nagapa kami kaniguryo nanang. Kamkamatan na kiti patadam. Anya, ay unay mo ti kastang aramid ti asawa mo. Anya man tinagapaan yun, aya. Di pa nagbisbisyo na. Amo na nailumlum kami iti utang. Tanamin ano na bankrupt kami iti garden mi. Ngamday jay pa'y labisyo na matininto na rin na. Ay, kaano nga tangag na akam di asawam. Imbes at ti anak yo ti panunutan na. Saan tajay matbisyo na ti ununaan na. Petra, ingka kitaan di balayaw. Apay nanang. Naggapo dito'y balay di kasinsin mo. Maururam ka no di balayaw. Anya? Awano nanang, nauraman ti balay mi. Ay, apay nga taaya. Apay anauram. Ni Goryo ti gapuanan ti amin. Da nakakita ka ni Goryo.
Inuram na ti balay me. Anya, ay una yan. Talagang awan manak na kung di asawam. Apay nga ingay naramid na ti kasta. Sinaakon na dya guryo, nanang. Kat ayan na kano ita. Napansiguro man na nitayan ti kabsat na. Mabagbagtitsan na dya tao. Adda ka di extra a kwarta, Silvia, anak ko. Ano nyo ti kwarta, nanang? Pabuludan man ni manang mo. Awan apulos kwarta na. Nairaman ang nauram ti kakaisun a kwarta nga iduldulin na. Idi nauram ti balayda. Apay uram ti balayda, nanang? Ay na, inuram ni Guryo. Inuram na sa Pimanaw. Anya? Apay niya inaramid na ti kasta? Ay na, nusyak ni Manang Petra. Nasaysaya at no isina kung na diya tao. Awan ti Serbina nga agdenden nada, takasta mo ilang karamid na. No di na pala sinaan, amangan no adadakas ang mapasamakan kwa na. Kastamot lati bagbagak iti kabsat mo, anak ko. Sige nanang, mangipaw itak iti kwarta. Ngam ibagayo kinimanang timbagak kada kayo. Saan ko mga agpakamartir iti kas na klase ti lalaki? Manu atawan ang nagtuok iti danana. Ngam aging gaita, awan apulos nagbaliwan na. Wan nga rod anak ko. Awan mo't ngamin ni manang mo dito ibalay. Takasaritam ko ma. Basta ibagayo timbagak kada kayo nanang. Wan anak, ibagak to no sumangpot. Nangag mo ti inyawag ni Lolam kanya, di inaramid ti amam. Wen, auntie. No apay mo't nga inaramid ni tatang tikas jay, Agbagtit siguro di amam. Iso asika, saya atom ti panagadal mo. Tapno makaturpos nga. Wen, auntie. Saan abarkada wen no bisyo ti into naram, nawatam. Wen, auntie. Denggam kan aramidam dagiti bagbagakan ka. Tapno saan ka ang maitulad ka dagiti dadakkel mo. Labaam tuman ti uniform ko inton madamdama Lili. Wen, auntie. Igalgal mo ana imbaga. Ewan, adda seminar mi iti talong aldaw. Si kalaang ti mabati dito'y balay. Kita sana kumkumpur mi ti papapanam no awana. Numalpas ti klase, diretso awin. Wen, auntie. Adto ti allowance mo. Ni, adapay mo ti interview din na panalawas, auntie. Alaam kit din, tani talong aldaw ti kaawan ko. Agyaman ak nga rod, auntie. Kumusta nga tamot ni Guryo ita? Sa dino nga tati ayan nananak ko. Ay, ada ka no karo ba nakakita kan kwa na iji sentro, nanang. Agtrabaho ka no mo ti kalsada. Naimbag man ta napanunot ng ti agtrabaho. Wan nga rod Amangan no nakaamir kat nagbalbali umutun. Mabain la siguro nga agawid dito'y lugar tayo. Gapo iti inaramid na ide. Naimbag nga oras mo, Petra, bakit? Guryo? Isyak nga ron. Mabalin ti umay. Ay, ala, sumrag ka. Pasensyakan. No'y talaan nga nagpakitak. Kasta unay nga mintibain ko. Kapoy itinaramid ko iti kalabas. Sapay lang ko ma. Tama pa kawanak. No apay mat ngamin nga inaramid mo ti kasjay Talaga kayat ka asidiran iti kasjay nga inaramid mo, Guryo. Awanan ti balay tayo. Tainuram mo matan. Sorry, bakit? Nakulaapan lang amin ti panunot ko iti. Nagbabawyak na diyang inaramid ko. Pimanaw ka kaslasok. Kalpasan na diyang inaramid mo. Binanawam dagiti utang ta. Kakaasya ka masingsingir. Katawa mo nga pagbayad ko. Kinapudno na. Kabayatan ti kaawan ko. Nagtrabaho ak. Ora niya klase ti trabaho. Sinadrek ko. Basta legal na trabaho. Kat
Ay, nasaya at tataddan kwartam. Ay, talaga ajak nabayadan dagijay. Nabayagan nga utang ta dagijay. Naimbag ko nama, tasandak nga indarom dagiti nakautangan ta. Sige, tabayada kami ng dagijay bakit? Aywan, kumusta mo tanda anak ta? Katadapay la yung syudad umadanin ti pa nagturpos na. No kasta, talaga pinagadal na Antina? Wana, kanayon ka na sermonan ni Antina. Takas jaykat nga rod ti kina-istrikto di kabsat ko. Ngam at least, naanusan na lata. Kat ita, agturpuson iti mabiit. Ay na, kablawan ka anak ko. Nakaturpos ka ni ti kolehiyo. Babaan day iti tulong ni Auntie Sylvia kanyak nanang. Wen nga rod, ay na, oray na ungat kan istrikto ni Antim. Naparabor lata, saan na naimot? Wen nga rod nanang. Anak ko, kablaawan ka. Ha? Tatang? Wan anak ko, nagsubli akon. Katagyaman nak, tay nawat nakmanan ti inam. Ha? Pudno ka di nanang? Wan Lili, pinakawan kun ata nagbalbali umatan. Nagagat pa yan ngagtrabaho. Napanagnagak ti pa nagbalbaliw nan. Iso nga awatan tamanan ati amam anak ko. Akat nasaya at nga rod nagbalbaliw kayon, tatang. Nagsweldo kan, Lili? Wen, Auntie. Mabitlaang tekan kayo iti kwartayo. Adto'y, Auntie. Ni, apay day ta kwarta. Ikan kayo mat iti kwartayo, Tainik ikandak mat idi, Auntie. Ay, saan? Idulin mo day ta. Agurnong kakiti para iti masakbayam. Wano saan dananang kantatang mo ti ikam. Ha? Isuda ti rumbang at tulungam. Saan asya? Auntie? Iso a pinagadal ka, tapno saan ka maitulad ka dagiti dadakkel mo. Taam mo matirigat da. Ngam saan ka nga obligaan amang tad iti kwarta kadakwada. Adakan ka no ikam idaw na saan. Tulungak ida, Auntie, takaasid amat. Nasaya at matama panunot mo day ka. Ay, anya ngay, kat si kamo ila tinamnamaan da makatulong kadakwada. Iso apang nga asim, tadi mo imutan ida, wan? Wan, Auntie. Naimbag mo at nakapasyar kayo, Manang Petra, Manong Guryo. Kat, inikan na kayo ni Lili iti kwartayo? Wan, ading. Ipag, pakawanan na kuma. Pinagpanunutan kay ti dakas iti kalabas. Wan, amok amin nga imbagbagam iti kalabas. Ngamjak to pulos maaramid eta. Binilin ko pa'y nga rod ni Lili at tulungan na kayo. Wan nga rod ipag. Nagsaya at kaunay. Ta tinulungam ti kaanakam. Amok tirigat yung. Iso nga inaramid ko ti kasjay. Saan kayo adisidido amang paadal iti anak yung? Iso asyak tinangakum iti akman nyo kumaadadakkel na. Ngamjak ibuy-buy-buy deta. Kaya't kayo la apalagipan. Pasensya kan ading ko. Uwan ipag. Pasensya ka la kuman. Kat agyaman kami manan ititulong mo kada kami. Biyag di tao. Mayrin anak, bumangon kan. Aldawain, intamanan agisorsor iti lako taan natay. Magkaturturo kag pailang, tatang. Alaki Jane, bumangon kan. Napudot to na jay dalan. Masadutak. Na kayon ti mapanaglako. Nadagsen tila ko kanatay. Masapol nga adda kadwak anak kao. Hish!
baknang kumaa. Uray bakit? Wano anyat itsuranan, basta baknang. Kemot lang amin kinapintas ni nanang tikinita yung kenkwana. Mangarugi ka man na Irene. Saan kumabot akas ti panagsasaum anak kaw? Tauray sa anabak ng tiinam, rasing pa ka nagagay. Ha? Awan serbi ti kinagagat na. Tadimot baknang. Alakit din, agmurmuray kan, tayo ka manganay sa tarumwar. Darasam. Masadutak nga ron. Nakalatan natin mapanaglako. Saan man anatangkan ti ulam? Linak pagpungtutan. Ala, agawam ti agunay. Agtaray tanay rin. Panawa mong ti kinarigat ti biyag dito lugar tayo. Ha? Papananta kumangay. Yawid ka na, di balay mi. Agdan natan. Di na ka di kasar? Ikasar kan tumot lang Basta agtaray tan, tamasyanakin ka. Marigrigatan kan ngaglaklako itinatang dito lugar yun. Wen nga rod. Nagnisitak pa yun. Gapo iti pudot. Takasano? Uray na pudpudot. Magmag na kami latang aglaklako itinatang. Masyanak nga rod kan na rin. Iso akayat ka atulungan. Yadayo ka iti kinarigat ti panagbiag. Sumurot kan kanyak. Kaagawid tayo di lugar mi. Sige nga rod. Sikat ti makaam mo, Mark. Anya kamutan, Mark. Nabartek ka manen. Kan anak ko pailaan. Ngamsyak amin ng ti aglabakas kadagluto. Awan pa'y maitultulong mo dito'y balay. Dagitilatan barkadam ti ayan ti atensyon mo. Uray kumamot no gumatang kay ti makan. Iti bisyo mo ti papanan ti kwartam. Sumanaw ka manang. Naiko. Ika ti malas iti biyak ko. Abay gusto ti papay mo kanyak, Mark. Kunam idi, yadayunak iti impyerno. Ngam impyerno matlagayam ti pangipanam kanyak. Oy, sika babay. Di mo man andaran tanak ko. Di mo paritan, no sa dino ti kayat na papanan. Sika taglaba. Di mo paglaba ang tanak ko, tas sana na iruam na itang aglaba. Di yung kumamot kung sinsin ati madingaram iti anak yun, nana. Aguli magkaman! Sika, tinalas na ramid na, tanangiwat ka. Diyak kayat ti kasta manugang. Nuwapay ngamin na sika tinasawa tanak ko. Sika ka diti imbaga ni Madam akadwak diti ababaw nan? Wen, siyak ni Irene. Mia, magtinagan ko. Nasaya at matatadan kadwa ka babaw nan dito eh. Saan ako na marigatan ka dagiti trabaho dito eh. Nagdakkel ngamin to'y balay. Nasingpat ka di dagiti amo ta, Mia? Awun, saan da na imot? Iso na laang ta do ti trabaho. Makabannog. Ang amnodwatang agtinulong saan ta marigatan. Isong agsingsingpot ka dito'y tanasingpot dagiti amo ta. Wen nga rod, tapi nalubusan tak nga agtrabaho dito'y. Nga uray adda anak ko. Sa bagay, mabilin mo't ti anak mo. Amunan ti sao. Wen mo't kit di iso adak kala pagyamanak day ta kadagiti amo ta. Tauray adda anak ko. Inawat daklat ta nga agtrabaho dito'y. Kas babaunan da. Irene, adda iritok kan ka alalaki. Alam ti FB na. Nasingpot day ta security card. Iso na lang ta medyo adayo dito tinakay distinwan na. Mia, jak pay lakayat ti agayat. Adun asaem ti linakam ko. Nagbalinan abato ti pusok maipanggap ken ayat. Kunamla day ta. Tadi mo pa'y namam mo ni Ben. Ngam no mamam mom, sigurado ama in love ka. Ay, basta jak pay lakayat ti agayat, Mia. Talaga gaya manapintas ka, Irene. Sa langay tiladawan. Anad pa iti personal. May isa ka single, ma'am. Ben. Awanda kas na. Maklon ko amin na napalabas mo. Ket nakasaganak amang ibilang kaspod ng anak ko, ti anak mo. Narigat ti agdardarasudos. Kaya't kapay amaam-am mo na imbag. Gamin, nabannog ako na masaksakitan. Nadardaran ti puso. Iso maawatan na kuma, Ben. Nakasaganak nga aguray, ken mangipanagnak iti kinapudnoken ka, Irene.
Irene, sapay ko mataklo na nakon. Nabayag matan nga datdato na kan ka. Pangasim ko ma. Ayatin nak. Akas iti panagayat ko kan ka. Tangay na panagnika kunti kinapudnong kanya. Sige, aklonin kan. Anam, pangasim. Di nak kumamot pagsangitin akas iti napasarak iti kalabas. Ikarik, di kanto pulos paldaangan. Ayatin kay tiyag na nayon. Kas damat ti anak mo. Ipatid ko kas pudno nga anak ko. Agyaman ako, Nay, Ben. Apay nga ta, abiglalatan anagidok to cellphone ko. Ala, di mo't ag-onan. Apay ngay. Sapay, mansarimi itakan ni Ben. Kasano kami ngayon ang baka pagsarita? Irene! Apay, akas laborido ka. Ala, nadadaol ti cellphone ko, Mia. Diyak makontakan ni Ben. Mansarimi pa'y mo't ita. O sige, buludam ti cellphone ko. Ay, alaman nga rod, Mia. Agyamanak, ha? In another call mo't ni Ben. Apay nga tan. Sino nga tati kasarsarita na? Kat, usaram lang ti cellphone ko, ha? Uray sa anon, Mia. Tamok nga usaram ti cellphone mo. Inton bigat manan. Awan pa'y ngamin kwartak pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Pasensya kan, ha? Pautangan ka ko mga mimpawit kumutin kadananang kantatang ko di kwarta. Sana bale? Ipatarimaan ko to nagsweldo, Mala, tanudyak usaran ti cellphone ko. Ipabulod kun tulatakin ka. Hello, Ben. Kumusta kan? Oh, nakalip ka mat. Itaman pang imawag ka. Ha? Di ka di mailiw kanyak? Kasano ko makailiw ka? Kat di kanto pa'y mailiw kanyak. Kaya lahat-lahat na di ka nagparik na kanyak. Nadadaol nga min ti cellphone ko. Binulod ko lang ti cellphone ti katrabahwak. Ngam tunggal awagan ka. Kanayon mo't nga in another call ka. Hoy, tayo di saan ka na nagparik na. Napukawan, ti panagayat ko kin ka. Isang abritan. Anya? Siguro nakailiw-liwag ka matanan niya. Wen, Mia. Nalipata kong dadya, Ben. Nasayahat nga rod ano kasta. At damanan iritokan ka. Kat masigurado ka di kan agsangit. Ngamin, nasingput da ito kan nataer nga uradan edad na. Awan pa'y nagbalin akayan ayat na sika. Sika pa'y laang ti damo no kaskasano. Isalbar mo man kay di kinabak. Aday ta ka manan, Mia, Inton kwan, masakitanak manan. Saan ko nakmat? Ipasiguradok day takin ka. Promise. Sa bagay. Kasapulak mo't ti katakunay na itibiyag. Jak mo't kayat nga agdanayo nak a single mom, Kayat ko mo't tay adda kumamot mangitakder kanya. Diyak ko nagpalpalikaw pa ay ayatan ka, Irene. Kwa. Damo tapay nati agkita. Agaram kan kanya. Di tantumot lang, titurong na. Aklo na nakon. Padasan ta ti agil na yat. No, talaga mutla adata tinay kari para titunggal maysa. No, saan tang katulosan, di agbreak ta. Anya? Ay ayatan ka, Irene. Rick, ikanak kumapay iti panawan ang mga miris itirik na. O sige. Hanggang di mo kumanibay-bay ako, Diyak kaya ti matuukan na aguray. Tali, mapanang titawan. Agawid ta rin di probinsya ta masikugkan. Yamamu ka iti palay. Rick, maaklunak nga tatinaw. Amang ano dinak kayat, ngamin, ada anak ko.
Siyak ti makamukin ka. Likag danag. Masingpet ti inak. Na, apay ang nagawid ka, Ray. Kasanaon ti trabaho. Nanang, kasangsangpet mi pailang ang sermon kayo manay. Asino nga minto'y babae akadwam? Kas lamasikugmay. Kan adapay ubing akadwayaw. Nubiak, nanang, ni Irene. Masikugan, isa masapol may kasarakon. Kan anak namat, ti kadwami nga uming. Anya! Ayun, ayan. Adamo gaya mo na si Kugam. Kat adapay anak na. Anya ngay day ta anak ko. Di ka laka nagpilpili mo tang itinasaya at ababae. Hagam, alala. Agdin na kayo tamasikog ka nga rudan. Ngam, di kay pailag kasar. Agtrabaho ka pa'y. Kanay, awampay urnong mo. Rick, di nagsakayat ni nanang mo. Agawi daklatan ije lugar mi. Sana mabalin Diyak kaya tayo dayom tiyag balin nga anak ta. Wen angam di nakmat kayat ti inam. Kayat na ka na jay. Style na lang ti kasjay. Kano niya ti pangadeng ko. Isaw ti masurot. Saan ani nanang ti masurot? Ay naldawain kas kay labak ladamat maturaw. Umtak tong ti Sara Tinwan hanggang mat maturo kayo pailaan. Pay tinasaya at mamasama kiti pamilyayaw nukas ta kanayaw ti aramiyaw. Wala. Ang ida kalatata siya akong ti bumangon. Bayam latan mo na ti magmangag mo kan ni nanang. Sige. Iturog mo pa'y bakit? Ay, anyamot din ti kastoy. Nakatagtagarimot launa yun day tabakit. Ay, makaturturog at pa'y naang. Masadutak pa'y kumaabumangon. Mala, siya ko, di makaambo ka ni nanang. Anya kayo matan nanang. Bigbigat pa'y lang ang nakaariwawa kayo. Sadot sa mga mintinyawid mo anubiam, arak ko. Aldawon nga maturog pa'y lang. Apay, anak ay atibak nang day ta babae, Maawatan niyo kumamit, nanang. Aginaw ni Irene, isang aglaladot. Ha! Day ta babae tilapad iti panagbak ng mau. Sa baling amin ti inungunam. Di mo pa'y mga rod pinili na imbag ti inarmaw. Ray, ada agaw awes iti pagtrabahuan di takabangibang a barangay. Sikan ti mapan makitigad tapno adda kwarta ayaw. Wala nanang. Dahil yung arot baybay anti asawa ka angkat na dakkelan ti tiyang na. Sanid nga ubeng abasit day ta babae. Abasapol nga ipilin mo pa ilakanyak. Di yung arot ungtan amoy amasikog. Amang ano niya ti mapasama ken ko ano pagsasawan nyo man ni ti agkakasakit sarita. Wan, ay dad nagmunay Diya mo basta pagsasawan kahit no awan ti rason. Apay baktita kaya? Ay Ray, nakaluto kaan? Wananang, nakagawak pa yan. Manganta yun. Nay, anya ngay day talinutom. Hindi kamsamot iti buguong. Wananang, tanagdiningdingak. Ay, palpalaran kamot a babae. Ha? Nagkuna ngay kami ti bugoong ti masida kat allergic kaw ti kasta. Agagatal ti bagbagay. Ay pasensya kayo nanang. Diyak amo nga allergic kayo gaya mi ti kasta. Kunak no. Imposible adi mo amaw. Ay, sana talaga nanang. Ha? Awan amom ababae. Ited mo ti sweldom kanyak, Ray. Tasyak ti mangidulay. Gastador ta asawa. Iso nga ited mo kanyak, wine. Usaran nanto into nagpas ngay nanang. Iso ati mangidulay. Anya? Imutan na kaon nga inam. Gapo iti day ta babae. Asawak ni Irene. Iso nga ron ti rumba nga pangtadagit isweldok na. Ay awaday! Talaga nga inulaw da kan day ta babae. Pasurot kalatan ken kuana, right?
Maulawakan ako. Ana? Kupit, di barukong ko. Nanang! Kamusta ni Nanang? Na mild stroke ka, no? Isang agtalinaag pa lang di ospital. Inakbantayan. Anya? Agyan kailang dito palay. O sige, mga halakit ipagsukatan ni Nanang. Sige nga, Roderick. Kumusta tirik na yun, Nanang? Ay, maulawak, anak ko. Agpaimbag kayo, Naimbag, nasaan anak karo ti pan nakaatake, Jay babae ngayon sangput mo, timangmang iti sakit kanya. Pangasim, jakun kayat makita day jay nga ay ren no agawin ak ijabalay. Jak kayat na jay abab, iaparagan ka. Ang kasanon ti anak mi, Nanang. Basta tong palong ti kayat kau. Ano di mo kayat amataya ka dagos. Panawa mo day jay babae. Rick, ada ka di parikot? Apaya, kasta tilang nga managawid. Lading ita kaya rin. Jak kaya ta masapat ti ipapatay ti inak. Ha? Apay? Tung palag ti kayat na. Isa pumanaw kan ni ti balay. Nagawid ka pala di lugar yo. Di ka bandanagan, tayo kan kay ti kwarta nga aramatang. Anya? Lo kayat mo? Ibatim ti anak ta siyak ti mangtarakan. Saan? Diyak kaya, Rick. Ikuyog ko ti anak ko. Pasensya ka na talaga, Irene. Diyak kaya talabsingan ti kayat ti inak. Pat-pat gakunay ti inak. Isa sorry. Nagawid ka. Ket sapay ko mata, di mo to ipaidam ti anak ta kanyak. Tatang! Ay rin anak ka. Ay na, manak ta nagawid ka. Sino na ito nga ubay nga kaduam? Anak ko, tang. Apo ko yung ida. Anya? Kasta ay Malas, sumra kayo. Apay gaita kayo nga agawid. Nakiasawa ka mo't gaya, main. Awan asawak, tatang. Takasinsin na mimanen iti ama to'y maikadwa nga anak ko. Anya? Nagkas ang tinapaspasarap. Bayat ti kaadak iti adayo, tatang. Ado tinagdaldalanak. Kat awan na imbagan nagtungtung pala. Ayan yan. Bagawan na ko, tatang. Kapo iti panagbalin ko asukir kada kayo. Pinanawan kayo. Pimanawag dito'y lugar tayo. Takunak nga itarayak tirigat. Adadamot gayam tirigat anapasarak iti kaadak iti adayo. Awan na pintas agasat ko iti papanaw ko, tatang. Nga la, kanya nga raw. Hawatam ati kasta agasat mo. Basta agsingsingpot ka. Aggagat ka ngagtrabaho, tapno adda pang taraon mo, kanang iti anak mo. Ket di ka matanagan anak ka. Agingkat ka ba alak, tulungan ka. Saan kayo abaybayan, kanang iti apo ka. Pagyaman ang tatay. Biyag ti tao.
Jakon magustuhan ti kastangar aramidam si ka, Gerald. Ni nanang man. Agsisindo ka ta babae ti awid mo dito'y balay. Kaya't dangarod tiyag pasyar dito, nanang. Ay saus, pagbalinam samit ten a hotel to'y balay tayaw. Hotel asasawan niyo, mo't. Anyan tulangan ti panunutan dagiti ka Aruba. Makakitkita iti kastangar aramidam, Panunutan da, ano niya ti kayat da panunutan, nanang. Awan na no kasta ka anak ko. Sino nga iti babae amang seryoso iti lalaki akasken ka iti galad na. No kabaalan da apagay ayaman teriknak. Kabaalak mo itapagay ayaman terikna da. Pastime lang da gijay kung naklangarudan, nanang. Sa bali manon tayo nakita kanyang kasmo iti motor, pare Gerald. Ha? Nilay ka na dyan, pare. Agasaman na ita, pare. Agsisinno ka tiyaw awid mo dita palayaw. Ay na, pare. Life is short. Iso nga ag-enjoy tayo. Kunak man no ni Vina ti pagdat-datunan, pare. Sa anak nagdat-daton tayo ni Vina, pare. Ano ya? Pastime ko lang nagijay, pare gari. No kasta? Saan ka seryoso, pare? Pare. No ag seryoso ka, sika lang ti masaktan. Sikamat lang ti madadal, ti kasta kararamidam, pare Gerald. Amangan no, pakaisagmakam to pa'y kiday. Nairawa magmatan, pare. Na-immune da taon. Amo ka narigat ti nagdalanam, kapot na lino ko nakatagiti nakarelasyon mo. Ngam, saan nga umdas arason da ita? Tak nagbaling kamot, ababaero, pare. Sa di naman ang tinapananday dya, Gerald, nanang. Ay, jakman na mo anak ko. Nakamotor mo't. Wain. Dakkel tinagpaliwan di kapsat mo. Sipod nagsina da itinobya na. Ay, kanayon lata nakasta. Nagado a babae itibiyag na. Way na nako ang pangasim at di mo pagsasawan di kapsat mo no sumangpay. Amumay ta nasaktan unay itinauday a karelasyon na. Ay, nukas jay lang tararamidan na talaga ajak malapdan timang sermon kan kwa na, nanang. Maawatam ko maday kapsat mo, anak ko. Uy, nanang, amo ka nasakitan. Amok na niya tiriga tinagdalanan na. Ngam, saan nga umdas arasunday jay tapno kas jay taramidan na? Ore, sino la dita na babae tiyaw awid na dito balay. Ada ka din ni Gerald dito'y, Gary? May dito idagsapang, tsaka mo no, sa di naman ang tinagturungan na, manang piya. Ay, sakit ti ulo talaga day dya tao. Uray siyak manang. Sa anak ba't na nairwa makas niya tigayam ko. Sa anak pa kaya komportable, nukas tang agsarsarita kami. Ay, uray ni nanang. Agparikot mo't ten ta uray asino mo dita babaeng tiyaw awid na iji balay. Agsasabali ababay, tiyang angkas na iti motor na, manang. Wan nga rod. Pastime na kanong nga rod laang. Talaga dakkel tinagbaliwan nan. Barang makaamiris kumaa. Isumo lang tinakababay ni tikas na araramidan na. Ala Gerald, agtugaw ka, tagsarita ta. Anya ayaw ti pagsaritaan tamanan. Sa dino tinaggapwam itay. Nag-rides kami laeng, kanang iti gagayim ko. Gagayam mo, ano, babae manan. Iso damat tinagayab. Inayaban da katap nagdatimang yangkas kadakwada, kan agbayad iti kananda. Gusto ka di? Lima nang mit. Dagita mo ta babae. Rupat kwarta dagita. Isuda ti papapanan ti magargardenam. Kasta talaga manang. Ay na, ading ko, panunutom ko mamat ti pagsayaatam. Amo ka kinwartaan na kalaang ti babae sineryosom idi. Ngam di mo kumamataramidan day tarason. Tapno mabaliwala ti biyag mo, ading ko. Nasapa ka mo, Gerald, anak ko. Masapak ng sibugoy tinatingamulak naman. Madlawan na puyat ka. Kabaalak pa'y nanang. Di na ka di pa kadanagan. Anak ko, no adda ti mapaglakwam itinateng mo, inayon mulatan iti savings mo. Diretso mati makukwartak nanang. Ken plano mi manen ti ag-rides intong Lunes.
Say-sayangam lang ti kwartam no kasta kanayaw. Dakas ka din yung aginjoy na tao, nanang. Sana dakas ti aginjoy. Angam saan kumamot kasta anak ko. Amom ka day, asika ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Agsisindukat ka na ti ang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo ababae dutoy balay. Kas iti kanayon kung may baga. Pagay ayamak lang dagijay. Pastime lang nanang. Ure may sa kanakwada. Awan serious work. Nanang, asino man nandiyan babae nga inyawid ni Gerald? Manungal daw lang tinapalabas. Ang daman inyawid nan. Unay mo tanda dya kabsat ko. Ay, wen nga rodanak ko. Ni Misty, dayjay. Misty? Misty dita ka bang ibang barangay? Kuwain. Ay na, nagadwa babae dita dayjay pay lang mata Misty. Isuman. Ambok pa'y mandita kapsat mo anak ko. Amok ti kinatao dayjay Misty, nanang. Talaga masaktan manan ni Gerald. No isutayatan na. Ay, di namat amot agpili. Uri asino laditan. Hay, hawam mo nga mindeng-denggen na asaw, di kapsat mo. Kasano no itikas tangar aramidan na. Kat adda mailawan na masikugan na. Awanan na, kaasin tulang. Pangasim Gerald sarde nga munday takalukwam. Isungarod mo tiragsak ko man ang piya. Di ka mabutang no day tanto ti pakaisag makam? Awan mo't nobya kanakwada. Pastime ko lang dagijay. Day tangarod ket. Awan nobyam kadakwada. Ngam. Bay anak ka nila nga ginjoy manang. 25 mon. Noan yaman tinapasamak idiag move on kan. Saan nga amin na babae kat kasi ti ex mo arupat kwarta kan lalakero. Anya ko mangit tinagdudumaan da. Agpapadala lang na kita. Ay, nagpili kay ti babae, pilyam atay kas kaninanang. Tapno saan ka may lawlawan? Kas kaninanang? Adapay nga ta. Awan sa matan. Ay na, di ka kadi mapukawan ni tinamnama. Dumteng tulat taday ta. Ma'am-amom to ti babae may kari para kan ka. Adaman salud-sudat kan ka, pare gari? Anya na ita, pare Gerald? Asino di babae alimabas iti paraangan nyo itay? Nadya ka day. Da Shane kan MJ. Nay, kita maaparay. Ang mga plano mo't nga inayon ida karagiti pastime mo ako na. Ha? Matino na kaya babae. Ni Shane, kasinsin kinobyak. Isong mo ka na saya tataw na dyan. Ideal girl na dyan, pray. Good. Asino ti Shane ka na kawada? Atindog timok na, pray. Shane gayam tinagan na. Wait. May talang na New Year, iti ayan ti kasinsin da kalugaran tayo. No kayat mo, ibagag ti Facebook account na kin ka. Oh, anya tinagan na iti Facebook, pare. Ibagag, iti may sa kondisyon, pare. Agbalbaliw ka, sarte nga mon tag babae. Ni, si kamot gayam manunggari. Kamusta kan? Kamusta kayo ti kasinsin ko? Nasayat kami mo, Shane. Sika nga, kamusta ka, Mat? Ay, kasi ti sigod, single lata. Ay, nasayat lata nga ron, ano kasta? Ha? Type na kang amin tigayam ko. Gerald, tinagan na. Ay, gayam mo gayam day jay? Wait, nag-message ka nukan ka. Di mo rinreplyan. Ay, jak mo't nga minamam mo. Replyan, mari ko. Nasayat at tao tigayam ko. Kanayon lang amin na malukloko ide. Damat basit pagkautunan na dyan tao. Anya? Nakaisam ka man nandita, Gerald. Ha? Asino man nanday taluklukwan dita cellphone mo? Luklukwan adagos pa nanti bagayo mga nang piya. Kita ma? Ang mga nuadan tumanan sa bali ayawid mo diti balay. Depende ama nang. Ay si mading ko. Baliwa mo ti kasta nga ramid mo Tano kasta ka na yun, Jack Amon, nanya ti pagtungtung palan ti biyag mo. Relax lang manang, sa bali ni Shane.
Yam amok to kada kayo. Sino man ang dayta, Shane? Babae manan? Yam amok to na umanugot nga grades kami. Panagriknak, ison ti babaya para kanyak manang. Anya? No, okay lang kan ka, Shane. Agmotor talatan. Uwan, okay lang with kanyak, Gerald. Nasayat nga ron na basta. Tapno, saan tan nga gasto si Tiplete? Kan, tapno may pasyar ka dito lugar mi, sakbay nga gawid kayo. Mano nga, aldaw lang kat agawid kamin. Diyak pa'y ngamin napasyar amin na tourist spot dito'y lugar yun. Siya kung timakam mo. Kalpasan ti pa nagpasyar ta, lumagas tanto ijayan mi. Apay nga ijay. Tapno mayam amu ka kaninanang. Ha? Wah, saan nga ta nasa paunay, Gerald? Single ka, single akmat. Amangan no datan tinaituding apare titunggal may sa. Anya nga minan tay kunam itay basag. Nagpasyar kayo laang iti ayan ti kasinsinyo a kalugaran may. Oo, nana. Italaan nga makapasyarak dito'y lugar yun. Amangan no dito'y mo laang ang ti pakaikamang ang balasan kaw. No, iso ati pagayatan ti apo, nana. Apay kit dinasan. No, saan ka abisay? Mabalinlat tamay nga umay ka pumasyar dito'y balay, nakaw. Opisina mo't ngamin ti pagtrab-trabahwak, nana. Saan ang mabalin ti aglangan? Sa maysa. Adayo to'y lugar yo. 6 hours ti biyahe, nana. Ay, kasanungay daytan basag. Ede, long distance kayon iti anak ko. Sa anak pa nga inaklon ni Shane. Ay, sonto mo lang ti pagturungan na, Gerald, anak ko. Ninana nga talaga. Anak, kadagiti ame na babae nga nyaw awid mo dito'y balay. Ni Shane lang, di kasjay. Anyat kaya tiyo asawan, nana? Nalagaan tirik nakin kwa na anak ko. Kasta, makapasangarod ni Shane na manugang niyo. Kauwan anak ko. Napintas, managisam, nasingpag, nalaeg, kang runaan iti amin. Amaw ka mother figure, rama ko na. Sana kas kadagitin niya wawid mawadyakambaw no sa dino tinangal-alaam kadagitay. Iso na lang, tanakadayumot ti lugar da nanang. Anak ko, saan alapod day ta? Nupudnaw ti panagayat mo iti may sa tao. Anya di imbaga ni nanang kanyak, Gerald? Nagsingsingput kamot kanon. Ha? Kastamat imbaga ni nanang. Ada ka nung amin inyam amum kan kuha na napintas kan mother figure a babae idiawanak. Ni Shane da jay manang. Inaklon na ka din? Saan pa? Kaano lang mo titinagam mo kami? Lalaingam nga roda. Nukas ka ni nanang dayta babae ali ikalay samon. Dumting to ka di manang. Di tay agapura. Huston ti babae Sarda nga mon dayta. Seryoso mo day tay bagbagam a babae. Wen ka di manang. Damat-matlaw ko ka pare Gerald. Anya day ta pare garay. Sari amat na romromar. Talaga asahan pare. Nilagayam ni Shane ti agas. Ti naidumdum asakit mo pare. Sabalin ni Shane pare. Moreno sa anak pa nga inaklon. Nariknakin ko na tipod na panaypatag ti may sa nobya. Kung nagtumot ngamin kin ka. Saan nga amin na babae kas iti ex mo aropat kwarta kan lalaki raw. Kat ita tanam-amom ni Shane. Poston ti babae. Sarding amon. Tapno sana madismaya di tao paray. Talaga adaktil ti nagbaliwan ti kabsat ko ananang. Wen nga raw piya anak ko.
Kanayon mo anay parada ta motor na di tarwar. Sana kasi di ka na yun arumwar. Ay bareng ano ni Shane mo ti babae para kenkwana anak ko. Kan may saan na kumkumpor may ababay ti awid na dito balay. Sipod na maam muna day dya Shane. Uwin nga raod anak ko. Hello, Shane. Kamusta ka, Gerald? Nasayatak mo eh. Si Kangay. Kailiw kan. 5 bulan na nasaan ta nagkit-kita. Nasaya atak mo't lakta. Kasta talaga, ha? Tadyak mo't ngamin mapanawan ti trabaho dito, eh. Anya nga minun tayo ko may bagam kanyak. Ha? Kunak, sakbay nga klonin ka. Pumasyar ka kumapay dito'y balay. Tapno mayam-am mo kamot karagi ti pamilya. Kaano ka di? Inton sumaro no Lunes ti day off ko. No, okay lang kan ka, kan awan trabaho. Wen. Okay lang kanyak, Shane. Okay nga, Rod. See you soon. Umawag ak tuwanan inton malam. Ada ngamin ti trabaho kita. O sige. Agan anad ka dita. Anya jay kunam, Gerald. Patlunin na ko ni Shane nanang. Ay no kasta. Dakayaw na anak ko. Saan pa yan? Imawag kanya kita eh. Kati kayat na, umasyarak pa iti lugar na. Tayam amunak kano iti pamilya na. Ay kemapan kan anak ko. Parikot ko lang no sino ti mangpakan kadag iti taraken ko. Kan mangsibog kadag iti mulak anateng nana. Ada kami mo anak ko. Da kami hindi makaamaw. Sigurado kayo? Amang ano, mabanog kayo lang. Ada mo ni manang mau. Isun ati kaduak. No saan nadadagiti kakasinsin mo. Kaano aya ti biyahe. Pinton Lunes nanang. Mapan kakit din anak ko. Tapno maam-am mo na kamot ti pamilya ti agbalin ano biyam. Bayam, da kamin ti makaabu ditaw. Agananad kay ti papanam Gerald, dading ko. Uray na kayo dito yamanang. Pakumustaan nakton kini Shane. No kayat na diyawid mo kit din dito balay. Sana mabalin tawan mo pagtrabahuan na dito eh. Tulungak ano ko tapno mabantayan na kamutlaan. Sana mo ta masapol bantayan nak manang. Ano sana masapol. Masapol. Tama nga nagsubliman ng tisigod nga ramid mo. Saan na mapasamak na ita naka-amiris akon. Diyak kaya't adadaalan ti biyag ko para lang itikas niya klase ti babay. Sa maysa, adamot na ni Shane. Adayo saysayat ni Shane ngam nagiti ex ko. Ay kat, nagsaya at anday ta amang manggagakkan ka ading ko. Sapay la ko mga ron, tanasaya at ipagtungpalan tayan ayat yukan ni Shane. Kamusta mo ti biyahem, Gerald? Makamanog. Okay lang. Nagkita ta. Kapay-kapay nga, Rod. Pangururayan ta kan ni tatang. Adala namin biit na panan na. Ninanang mo nga. Nabayagan na pimusay ni nanang. Gapo iti aksidente. Kasta ka di? Wen, high school ak pala idi. Saan ko lang amin na istorya ken ka. Pasensya ka noon nasaludsod ko. Nakita kami di taladawan na na-display ti salas. Ni tatang mo lang matikadwang. So ngayon torturod ko ang tinagsaludsod. Okay lang. Adala tama ti sakit amarik na. Angam, kasta talaga. Saan tayo mo't atinggal ti biyag tayo? Ay, aday tamot gaya man ni tatang. Isuday ta sumungad. Kumusta ka Martin, Barok? Nasaya at matata. Si Kagayam, ti kanayon, nga ibida ni Shane kanya. Kasta ka di, tata? Adamet, nayam amo na kanya pidi. Agam jakman na mo. Saan ba ka no compatible? No kasta, nag-break na matlang, tata? Wen, awan pa'y makatawan. Gerald, may salang tikid dawakan ka. Di mo kumasaksaktan ti kakaisunang anak ko. Uwan tata, ikarit ka na kayo. Liklikak ti mga ramin kadag ti banag ang mabari na pagsakitan tinagam ti anak yo.
Anya ngay tatang, makapasa ka dimot lang ni Gerald kada kayo? No, ay ayatam ni Gerald. Aklo naman ako. Diyak pa'y amuti husto kinatao na. Panagkunak at nasaya at matatao. No kasta nga rod, aklo na kon tatang? Oo na. Agyaman ako na tatang. Sapay lang ko mata, limpyo na lalaki tinapili anak ko. Tapno, maadaanak maternity apo ko. Wen nga rod tatang, mapanan titawan. Sapay na ko ma, tani Gerald ti lalaki ang naituding para kanya. Gerald, ada na patig nga ibagakin ka. Anya rin ka? Sapay ko maata. Saan ko pakaupayan? Aklo na kun ti ayat nga idatdaton mo kanyak, Gerald. Ha? No kasta? Datan? Wen? Oh, agyaman ako na. Ay ayatin ka unay-unay, Shane. Kunaklakit din nun niya ti bagang. Ikarik, saan mo ito pagbabawyan ti panangaklon mo kanyak? Agyaman ako na inukasta, Gerald. Ay ayatan kami tunay. Paypayapayan na tan ni tatang. Nakaidasar samot to ni ti pamigatan tayo. Nakasaritam ka din ni ading maupiyanak. Wananang, imawag ni Gerald itawan kayo. Kahit anya ngay ti kunana. Naragsak ka no ijay. Tanasaya ti trato ti ama ni Shane kankwana. Ay saus, ang mga nusaan nga agsubli ditoy. Ninanang mat. Apay kumasaan nga agsublingay. Ay, abangan no ma-enjoy na ijay. Kemalipatan na mutin ti agsublay. Ay awanan Kasanungay, dagiti mula kentarakin nan. Ninana nga talaga. Ag-overthink manan. Agawid to ka din ni Gerald. Nagpartak ti panaglabas na gital daw. Wen nga ro, Gerald. Kano lang edi may ka? Itong sumaruno, si kanto matyagpasyari ti lugar mi. Wen no addan to leave me. Amumot, san mabalin nga aglangan na iti trabaho. Wen, maawatak na ita. Makaurayak mat? Nasaya at matnyarod no kasta. Anya, itulod kan iti terminal. Saanan? Kabaalak? Itulod kan. Tamang numapukaw ka pa'y. Iso, paya pa kabandogam. Si kakit dimot. Adamo ti tricycle pagluganan ta. Mabit lang, Gerald. Alam, do'y basita prutas kan nateng. Adutin nateng daijay tatang. Wen, sa bali mo ta klase tinateng kan prutas na gitoy. Sige, iawid mo. Di mo imbagang agawid kagaya mita, Gerald. Sa anak pa'y kumang agawid. Ngayon, nalpas mo't kami ng tiliv ni Shane manay. Kahit kumusta nga iti bakasyon mo iti lugar da? Nasayat, mat. Nasayat ni tatang na kanyak. Pinabalunan na pa iti prutas kan nateng. Ay, mayat nga rod ano kastading ko. Ninanangay. Napanijay garden mo. Ada ka numapan nakitaan. Nabayag ka din na napanijay? Itay pa'y Mangang ka numabisin ka. Ada mo na luto ang makanading ko. Di ba yung bagbaga kanyak inaklon na kan ni Shane pare Gerald? Ay, nabayagan. 7 months min pare. Ay, 7 months yung pa'y gamay. Wait. Ay, naimbag kabay pare. Ada kayat mo asawan, pare gari? Apa ya kasta tinay bagam? Ay, awan pare, awan. Di mo mat ngamin imbag baga kanyak, isa nabiglaak. Da kayo gaya man. Oh, Gerald anak ko. Itay pa'y adum-dumugam ta cellphone mo. Madanagan ak narod nanang. Anya ti pakadanagam aya. Saan mo't na nasong batam ni Shane na awag ko kinkwana? Mga nubi sila anak ko. Ura dagiti text ko, di na-replyan. Di pa naminsan nga daw. Ay, ano sam ti aguray
Ag-text tulat ta kaday. Sapay la kumaananan. Kumusta nga, Gerald, ading ko? Nag-text ka din ni Shane kan ka? Uwan manan, saan na kasi di? Ni, kasano saan na kasi di? Saan mo na sweet kanyak? Mga no, dala parikot na. Sinaludsod ko, awan ka naman. Ni, apay nga rin nga kasta. Anya ti makagapo. Dahil tinas ka na duktalak manan. Saan mo takasto ni Shane di? Dakkel tinagbaliwan na ita. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko, Shane? Anya ti bagamaya, Gerald. Tagulit ka na. Adda ka di parikot? Sika ti parikot ko, Gerald. Apa yan? Awan mo't amok abasol ko. Agin di mo ka pailang dita. Babaero ka, saan ka di? Ha? Ada nang idanon kanyak. Agsusukat ti babae ayaw awid mo dita balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Shane, agpalawagag. Diyak kaya ti lalaki akas ta ti galad na. Pangaasim ka di at dumnag ka kanyak. Diyak kaya tamangid ti anyaman a palawag mo. Agbreaktan. Goodbye! Shane? Sa dino ti papanam, pare Gerald. Dakkel tabag mo Mapana kita yung da Shane, pare. Saan kami nga okay? Ipilit na ababaero kat napalabas mo tanda dyan. Madanagan una yan ti kas ti mapaspasamak, pare gari. Madanagan Tama nga mapukaw ko ni Shane. Anya nga rodan ti plano mita, pare. Mapanak iti ayan da Shane. Nasken nga agsarita kami iti personal. Kumusta kan, Shane? Kailiw kan? Asino tinangibagaken ka ang mabalin mo ti umay dito'y balay? Saan ka din nga imbagaken ka a breaktan? Imayak ta kayat ko ti agpalawag iti personal ken ka. Diyak kaya tamanggag ti anyaman a palawag mo. Kayat ko amaamuan no anya tindanon takin ka. Imbagakon ken ka iti mawag ka, san ka di? Babaero ka kano? Ket agsusukat ti babae ayang angkas mo iti motor mo, kanyaw awid mo iti balayo. Amangan kit di, no addan masikog kadakwada. Jack ilibak na ita. Ngam sipod na amamu ka. Nagbaliw ti amin. Insardeng kong tikas niyang aramid ko. Purag saludsod ka kadananan. Manang piya, wano kadagiti karro mami. Wano ni pare gari. Amom ka din sino tinangidanon kanyak iti kastang aramid mo? Ni gari mismo. Tinasinged agayem mo. Anya. Payagas niya iti pang nagisarita may tinobyong, Shane, anak. Saan ko na nobyo ni Gerald, tatang? Tapno ibagak kada kayo. Babaero dayjay. Isutindanon tigayem na kanyak. Agsusukat kanu tiyang angkas na iti motor na kanyaw awid na ijabalayda. Ti ko napay ni gari. Amangan numasikugan ti may sa kadakwada. Anya? Kasjay ka di ti kayat yung agbali na manugang. Sigurado ka kaday apod no ti indanon da agari kan ka, Shane, anak. Hello, Manang Pia. Kumusta ka, Gerald? Nasayat mat manay. Nakasarita ni Shane? Uwan manay. Ngam aging gayta. Sanak pa pampansinan. Ligari ang nasingad agayim ko tinangidanon iti amin kan kwa na. Amangan no sinubsobraan na matindanon na kan ni Shane. Anya? Kasano nga rutaitan nga Ay aywak lata ni Shane manang. Anusak nga ay aywan. Tulungan na ko maiti anak yo, tatadudong. Damagak man, Gerald. Puno ka rin, timba ka ni Shane kanyak. Ngagsusukat, ti babae ayaw awid mo iti balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Jack ilibak na ita, tata. Ngam nabayagan na ita. Nagbalbaliw akon, sipod na amamok ni Shane. Naaramid ko lang ti kasta idi. Gapo takayat ko ti makamove on. Napasaktanak namin iti kalabas. Gapo iti babae. Di ka kanyagol ulbod, Gerald. Jack kayat ti ulbod. Pudno ti ibagbagak, tata. No kayat yo, dito ya kong nagnaed. Tapno makita yo amin nga aramidet. Ken tapno mabantayak ti anak yo.
Adamot siguro mabalin ko apag trabahuan dito tata. Kaya't ni Gerald tiyag na dito lugar tayo. Dito yan nga garden, tapno mabantayam ka no. Seryoso matigayam ka anak. Patpatsin niyo mo't day tatao. Napudno nga'y tinadamag ko. Nga addan na sikugan na, tatang. Saan mat siguro, apodlo? Pagusto mo na Gerald. Ikam, iti kundaway na amang ipanagnag, iti kinapudno na ken ka. Sana nasumbatan tigayam mo dagiti awag ka kankwana, Gerald. Kung aktumot ngamin ken ka, pudno ti ibagbagag. Kabailam ngarot apanagnikan? Wen, aklonag, adakas ti aramid ko idi. Ngam idi dayay. Kan nagpatingga kami lang iti angkas, inom, kan paspasyar. Tadodaduma, adama dagiti gagayami akadwami, nagbalin lang nga pastime ko ida. Tapno mailiw-liwag ko ti sakit nga impalakam da kanyak. Gerald. Tsaka mo, no niya tinapampanunot ni Gary. Tsak man mo, no apay anas ka na dadaulin nakin ka. Okay lang ko ma, no podno tindano nakin ka. Ngam saan? Ta sinubsobraan namot nagitimbag baganakin ka. Ala, mawatan kan. Kat pasensya ka lakuman, Gerald. Di ka madalagan. Sana kagimurakan ka. Gapo iti impakitam. Sika lang ti babae kayat ko ngay kalaysa. Isa na mabalin. Jack ipalubos ang madadal ti relasyon ta. Gapo lang iti panang dadal ti may sa tao. Kat tinasakit. Mismo pa'y agayem ko tinang dadal kanyak. Pare Gary. Pare. Hey, sika magayam pare Gerald. Apay ang naaramid mo ti kasjay kanyak. Dinadaal nak iti imatang tinobyak. Okay lang kumano dagiti pudno timbagam ken kuana. Ngam saan mat? Sinobraam mat tindandanon mo ken kuana. Pare, amok ang nagkurangak. Tasaan ko ngayon bagbaga ko ni Shanty may papan iti napalabas ko. Ngam planok mo't lang nga ipudno ti amin. Mangal alak lang iti timing. Ngam anyan ta ino na anak. Sinubsobraam pa'y tindanon mo. Pasensya kan pare. Umapalak ngamin ken ka. Umapalak. Tararagsak ti love life mo ita. Siyak. Awanan. Ha? Anya ti kaya to asawan? Awanan pare. Nagsina kami ni tinobyak. Sininaan na kon. Ha? Insukat na kiti sa bali ang lalaki. Anya? Sa pala ko ba tamawatan na pare. Pare, namiris kong tibidot ko. Aklunag. Imapon niya apal kanyak. Isa naramit ko tikas jay. Tatikayat ko. Ada kaduak ngagladingit. Sorry pare. Ngala pare. Sa anak nga gimula iti sakit tinagam kan ka. Nangruna ket agayem ta. Mapakawan ka. Ket sapala ko ma, tadimon ulitin tikas jay nga inaramid mo. Wan pare. Agyama na. Pagbabawiyak na niya yung inaramid ko.